Lapen Municipal Lapen Town Committee kaparlo dimana phan weekend lockdown kapangda. Ningkan Troxy playing data pita Jirikindeng Handloom Production Cum Training Center Amopa Bangladesh. District Mohila Congress Committee atum akoy nang kipialam ahok kalipusi kasang terangpi abitung pen lamboy kipi. Kardam piniprangta bertalong panili samit jilihan sepi non bertang ton pen arjik tha. Guwahati rong sopi along coronavirus keso community transmission ang dengan kili ang tekilong pon logajok vosek niphai ingkoy runner kep arni pen jakhong niphai krehini arnian mate hithi rini aparman lockdown ke phapon alam the pini National Health Mission asai hemalong Assam Finance Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen pherangke amai ke phalong pangdakbon puthot Assam ang kangpi along lockdown hithi rini aphan kapangdak chu Lockdown ke cheng hithi iroya bangke pharmacy pen danglok hithi kulat do anta kangker ponet po. State dangalong weekend lockdown apor hot hithi iroya long phomti lepen phomkuru nini ansi kangpu paro ponchat po. Arni kangsam porphai troxy pen puthat ada porphai troxy ana bangke Assam ang kangpi along ta curfew paro pon po. Bonta municipal lepen rong sopi kaparlo dimalongan penapen aruitin phomti lepen phomkuru arni inghapon check po. Bonta kebangji vostik niphai ingkoy runner kepen jakhong niphai krehini anabangke Guwahati rongsopi kanker check jia phansi pachini ponno kali porokhi dukan pohar khula thakibo baki jagat oha kali porokhi bond thakibo oha khoptahoto shonibar robibar an jila bilakot bondho thakibo kintu gaon onsolot 7টা bajar pa khali curfew tu he thakibo curfew for entire Assam কিন্তু lockdown is only for town and municipalities. So মই এটা আকো এটা কই আপোনালোকে বুজি পোৱা কই বুজাই দিব খুজিছো অহা ৰবিবাৰে 12 বজাৰ পৰা 12 জুলাই পৰ্যন্ত গুৱাহাটী মহানগৰী লকডাউন পৰিবেশ বা লকডাউনৰ আদেশ দিয়া হৈছে প্ৰথম 7 দিন except Pharmacy and hospital eku khula na thakibo aru of course secretariat directorate moi jikhini pohi disu horu ekota staff loi tealuke kam kori thakibo but otherwise city is closed for 7 days ইয়াৰ পিছত 7 বজাৰ পৰা ৰাতিপুৱা 7 বজালৈকে সমগ্ৰ অসমতে আজি গধুলিৰ পৰা সান্ধ্য বলবৎ কৰা হ'ব নম্বৰ 2 নম্বৰ 3 যত গাঁৱৰ কোনো প্ৰভাৱ নপৰে গাঁও পঞ্চায়ত এৰিয়াত নপৰে কিন্তু টাউন কমিটি আৰু মিউনিসিপালিটি সমূহত অহা কালিৰ পৰা বলবৎ হোৱাকৈ সপ্তাহৰ প্ৰতিটো শনিবাৰ আৰু ৰবিবাৰে লকডাউন থাকিব যাক আমি নাম দিছো উইকেন্ড লকডাউন ঠিক আছে till further order jetialeke moi to koisu till covid pandemic is there shonibar robibar lockdown thakibo ei lockdown bilakoto gute ohomot ji shonibar robibar lockdown hobo except pharmacy eku khula na thakibo pharmacy or hospital of course ohomot banpani ahise disaster management ebila khula thakibo critical government construction bilak janeke Ganeshgurit flyover choli ase ebar bondho korile khuli dibo bahut digdar hoy airport or expansion or kam choli ase ohomot aims or kam choli ase Golaghatot refinery kam choli ase jibilak aji bagjanot jui numabor kan activities choli ase ei bilak exempted thakibo critical শব্দটো কিন্তু আগত চলিব লাগিব সৰু খুৰা কবাত কোনোবা এটা বিল্ডিং বনি আছে এটো নহব only critical infrastructure project or খৰাইঘাটৰ ওপৰত দ্বিতীয়খন দলঙৰ কাম দ্ৰুত গতিত চলি আছে weekend lockdown apor hot sarkari chokomaratoma phan kidam ke banglong ja hukumalo pipon pe mandir masjid church pendanglok cultural cinema hall do anta inkirat po কোনো সরকারি বিষয়ে কোনো গাড়ী মটৰৰ পাছ আদি ইস্যু কৰা ইয়াত সম্পূৰ্ণভাৱে নিষিদ্ধ কৰা হৈছে আগৰবাৰ আমাৰ লকডাউনৰ সময়ত ওসি সকলে হওক মেজিস্ট্ৰেট সকলে হওক গাড়ীত পাছ দিছিলে
ever there will be no pass. Hospitality service, education, moth, mandir, সকলো বন্ধ থাকিব মঠ মন্দিৰ মসজিদ গিৰ্জা সকলো বন্ধ থাকিব all social political sports entertainment cultural religious function সব বন্ধ থাকিব 20 জনতকৈ বেছি মানুহৰ হবদে সৎকাৰৰ বাবেও 20 জনতকৈ বেছি মানুহ মখানত যাব নোৱাৰিব আগতে কৈছো যে অল নন এসেনশিয়াল এন্ড এভয়েডেবল মুভমেন্ট অৰ্থাৎ মেডিকেলত জালেটো যাব লাগিব হস্পিটালত গৈ যাব লাগিব মদৰ দোকানে হওক পান তামুলে হওক সকলো বন্ধ থাকিব ইয়াত কেইটামান এক্সেপশন দিয়া হৈছে যে ডিফেন্স সেন্ট্রাল এন্ড স্টেট পুলিশ ফোর্স ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট কমিশনার অফ পুলিশ হোম গার্ড ডিফেন্স ফায়ার disaster management electricity water service municipal bodies etu khula thakibo health department aru medical establishment hospital etu khula thakibo bank with skeleton staff ekdom kom সংখ্যক মানুহৰে bank চলিব আৰু ATM service to চলি থাকিব তাৰ ওপৰত আমাৰ অবশ্যে power generation telecommunication print and electronic media will be open tat badha na thakibo power generation khula thakibo transportation of essential goods vehicle of health fire law and order and emergency service will be allowed hei khokol hotel e khula thakibo jot quarantine or manu ase aru কোনোবা যদি এয়ার প্লেন আদিৰ ক্ৰু আদি থাকে সেইখিনি কাৰণে বা মেডিকেল ডিপাৰ্টমেন্টৰ ডক্টৰ নাৰ্স যদি কোৱাৰেন্টাইনত থাকে তেওঁলোকৰ কাৰণে হোটেল খোলা থাকিব ডাইৰেক্টৰেট অফিস আৰু সেক্ৰেটাৰিয়েট অফিস ফাংচন কৰিব উইথ এ স্কেলিটন ষ্টাফ জয়েন্ট সেক্ৰেটাৰি ওপৰৰ অফিচাৰ সকল আহিব আৰু তাৰ বাহিৰে News Desk Report Karbi Anglong Live. Karbi Anglong alongri atokanu adimalong takipher ke thaka hin kapaching thurpon japhanpura elis ingtp Karbi Anglong Autonomous Council along EMR pu kikhiba mahot jirkendeng along handloom and textile asai campaign handloom production cum training center ahem kimrang ponno lang iktha jirkendeng along kikim kirangpon handloom production cum training center ahem Karbi Anglong arlo atokalong ta kipher ke thaka hin kapaching thurpon japhanpura handloom and textile asai campaign kimrang patang ponsi kedamtang surihini rakrehini aningkan chiti niphai kreke tham arni khorsing ingti Assam HAD minister kikhiba mahotsi bangsohem ingpupono Radaphan kapanong pia hemabangke longloklo bonta ahem tartar padokok chadajok ahem kimdamta kimpa joina kasonsi mandetlo Bangso pathak chini si pherangki pen adimalongan kahomri damahot anke ahemalong kedamtang lingkan troksi pen kibikok ahor muhortar do anta kaheng no thuan pinlo lapen banghini 4th grade atum dosita komatong kopikoso ar pulone chichini nesi manghuprongsi dokoklo Sukidar ni pen lah ni bang tong sukidar ne hala ni bang sukidar eta furret bahani jogedo apa furret bahani ngi bek adim lah furret bahani jogedo Bangso Handloom Production cum Training Center rahim ingpude pen ningkan isya bangke kacharli atumta do lapen ke than atumta dolo bonta hon kapale kavedera jok nona bangke kacharli atumta avedetlo opening that pen hod bangke ningkan sigi pu patuk parang pen dolo non so pen apian bangke hon tabe therang tabe ete smart tabe chati bang hon ave lapen kacharli atuma avedet hon supply avedet la samma hon supply avedet Labangso Handloom Production cum Training Center along thang asai kabe penajok Inspector Ratum sita doklung kle sita cheklo ejon pen ephongan adimaklongan pale damdampu alam the klangpon cheklo ejon pen ephong bu bang pa pi bang sa doklung bang dode labaga Lapuson ke pather pontang asai kamahem inkir pon thubom pulote kaching thur kapaprang dunji kalisi aphi kachiroi thurong asonsi nangman detlo
lasi lasona de malong puthot pareng pon thua sonte adung het kedo ove kimia tumta ki pher ke thaka hinching thor pon thekji jiru kendeng pan samsing ingti Karbi Anglong Live non malom so dihena mau phan bertaing tan panik sinang dihina mopi puthot bertar jupon thuik lonang BJP nang dunlote bill nang piponpo gari chenam long popu district mahila congress committee ahin pen kaningje alam ahokali pusi pini pherangke amay long kasang terang pi abitung pen lamtlar chipipon kedam tang bo signify inquire phorni district mahila congress committee ahin pen pherangke amay phapon si BJP ki dunlote bill nang piponpo gari nang nam pipo po koy nang ki pi alam ahokali lapen lapuson ke ningje long lepusi kasang terang pi ari sang ho tumpen lamboy ki pipon pini district press club asai hemalong pherang ke amai kapado hot non hejong BJP kachipa ogdunmi kasang terang pi ari sang ho tum kaningje tengke BJP nang dunoi bill nang pipon po lapen gari nang nam pipo po lama bangke ahokali lapen kasang terang pi lapuson alam ningje ponong le nili tum mohila atum methang ningke hang pensing BJP asong along kidun kasang terang pinang kani rele ni tumke kedun kali lapen kasang terang pike angho meti pe gari nang hum nang pipo kontrak dia nang palang pipo sakuri nang pipo buke adang ni ningje je lake non rupali rong hang pipe songita propisi alang ni tum jongjung angho pensi kale alang ni tum kaningje kabonai alang di kasang terang pi bai doni tum hanang dun bek nangji palang thang ta kaningje abe aso puthak si ning kaningje tami putung ke ha alang di gupil orang itu mesti rason ningje nang ni malam itu mesti ane ponpe mothe ame analis nan cipi dulu amasi alang di baidu bang mesti to kondelo penap pina bagi nitum ke meeting ke dah pun nitum pernah ke deh buku ke alang nitum ke ajo bang ke sarpan nitum parle era pike nitum kan menang kano nitum ke sarlong le era pike amen ke than ke deh lo asal puthak lo Chethan ponme corona vorpen longri arlo chedong charkan nang bo mapor hotse ratchari asong atumta armu kache santot anse dokhang jangno halapu sangkurara ratum kiduk kisung kelang dunang jimate kerap dunang jia por hotse methang arachari asong ajokong kache pathe jia phanse RDCP rongrang jasamet songalong ki claim kidam so arlo atumse kithur pakasong se thekdunong camera person Roshan Hanse pen Sarjuk Kathar Karbi Anglong Live Hawar kimi Horendra timung arong amekar Karlitang Dilip rong pi pen Chemar timung pi asupo Mangal Singh rong pi ningkan phoso se brain cancer rakeso kachelang ijia phanpura asar pi Chemar timung pi Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram rong hangaphan kirap kachuhang Singhason constituency angkang Hawar kimi Horendra timung arong amekar Karlitang Dilip rong pi pen Chemar timung pi asupo Mangal Singh rong pi kopai kelang no pen brain cancer rakeso kacholong lokajok ningkan photrok keso kapangji pen chichak nanglo rongpi asang ho phan cancer keso pen kapajok jia phan ahem longle phelang bi phak chai nongan ta chijor laplo pusi asarpi chemar te mungpi ahin pen Karbi Anglong Life aphan kisung ke boya puthak nang chethanun Mesen Hospital along keso kachelang ponlong jia phan pura non kedobom Karbi Anglong Autonomous Council kachari pon CM Tuliram ronghang along pen kerap kelong jia phan pura keso that abang phu asarpi chemar te mungpi ahin pen Karbi Anglong Life athengnu kachoning ri alam the nang chepaklang don na choning ri ge pohando nili so kiso ajoy ni ningkan pining pen ningkan pho ki pleng lo na andal si doktor ke thi long ta doktor so long si chilang bom lo ta mi the de lo doktor ke thi long chi pon ni puta ki du ga joy ni pen tangka cholong the ajoy ni pen si ni ta chi pon ni ke de lo la ki nang ni tung tangka nang ni alang ni tu ro ram long hang
tangka asap ubek nang kerap nang kahit jin supen nang honi ma busi na ante si nang chuni ri Kiduk wo ka joini Mongol sing rong pin ningkan phoke so kapangji pen kachechak nang aduk dovik che theklor sitami akhiadat ka vedara jok mesena doctor lapen hospital along ta chilang damlong le detsi adungarai a hospital along si chilang damlong chot ajok keso chiba me thekhe det loputa nang chithanun News report Roshan Hanse Karbianglong live Pini pranta berta kelapon sekang toniklo dome thakmi kardom